ak'Abanyarwanda kashobotse. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi igiye kugera ku rwego rushimishije tubikesha amwe mu maraso mashya yiyongereye ku rutonde. Umutoza Adel Amrish yahamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi mu mikino yitegura guhuramo n'ikipe y'igihugu ya Algeria, azaba ari mu mukino wa gishuti. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikomeje gushaka uko yazamura urwego rwayo yinjiza amaraso mashya, cyane cyane abakinnyi bakiri bato bakina hanze y'igihugu. Muri urwo rwego abakinnyi babiri b'Abanyarwanda bakina i Burayi, Claude Kayibanda na Darryl Nkurikiyimana, bamaze guhamagara mu ikipe y'u Rwanda Amavubi mu mukino wa gishuti azakinamo na Algeria muri Kamena 2025, aho bombi bamaze kugera i Kigali, aho bari mu myiteguro y'umukino utegerejwe n'Abanyarwanda benshi kugira ngo twongere kugarura ibyishimo nk'Abanyarwanda. Reka tuvuye ku mukinnyi Claude Kayibanda, umukinnyi ukina hagati muri Luton Town muri Premier League mu gihugu cy'Ubwongereza. Claude Kayibanda ni umwe mu bakinnyi bakiri bato b'Abanyarwanda baba mu mahanga ariko bafite umuhate wo gukina ikipe y'igihugu y'Abanyarwanda Amavubi. Yavuze ku itariki ya 28 Gicurasi 2006 mu Bwongereza ku babyeyi b'Abanyarwanda. Yatangiye umupira akiri muto, aho yanyuze mu ishuri ry'umupira rya Focus Football mbere yo kwinjira muri Luton Town FC muri 2018. Mu myaka mike ishize Kayibanda yanyuze mu byiciro byose by'ikipe mu Bwongereza, U23, U18 kugeza no kuri U21, aho aherutse no gutsinda ikipe y'Igitego umukino barushwagamo na Burnley. Imyaka 18 gusa amaze kugaragaza ko ari umukinnyi ushoboye, akaba akina cyane cyane mu kibuga hagati azibira abazwi nka defensive midfield, ariko no mu bwugarizi arabishoboye kuko ajya abikora. Mu kwezi kwa Nzeri 2024 yasinyiye Luton Town amasezerano nk'umukinnyi ukiri mu rugendo rwo kwiteza imbere. Bari mu Rwanda aho yitezweho kugaragaza impano ye mu mukino wa gishuti uzahuza Amavubi na Algeria. Reka kandi tuvuye kuri Darryl Nkurikiyimana, umusore ukina mu bwugarizi muri FC Denda Bubiligi. Umukinnyi mushya mu Mavubi Darryl Nkurikiyimana uzwi cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga nka DREC 4.0 Bold, yavutse ku itariki 24 Gicurasi 2005, akaba afite imyaka 20 yonyine. Akina mu bwugarizi cyane cyane nk'umukinnyi wo hagati w'ubwugarizi bazwi nka Central Defender, ariko ashobora no gukina ku ruhande rw'ibumoso left back. Darryl akina FC Denda, ikipe mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ububiligi Jupiler Pro League. Mu mwaka ushize w'imikino yayoboye ikipe y'abatanigije imyaka 21 ya Denda nk'umukapiteni, ayikina imikino 24 byatumye azamurwa mu ikipe nkuru muri Mutarama 2025. Nubwo atarabona umwanya uhagije wo gukina mu buryo buhoraho, nubwo akiri muto, Darryl azwiho ubwitonzi, imbaraga n'ubushobozi bwo gusoma neza umukino. Bari i Kigali aho ari kumwe n'abandi bakinnyi bato bahamagawe kugira ngo bitegure umukino wa gishuti na Algeria. Dore zimwe mu mpinduka zitezwe mu Mavubi. Kwitabazwa kwa Claude na Darryl ni ikimenyetso ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda igamije ejo hazaza hafite icyerekezo, aho abakinnyi bafite ubunararibonye bwo gukina urwego rwo hejuru mu makipe yo mu Burayi kandi bafite ubushake bwo gukorera igihugu. Amavubi agiye guhura na Algeria, ikipe ikomeye ku mugabane wa Afurika. Bikaba ari amahirwe yo kwipima ku rwego rwo hejuru no ku rwego mpuzamahanga mu gukomeza kubaka ikipe izaramba. Abanyarwanda benshi bateze amaso ku mbaraga zabo basore bashya bashobora kuzaba inkingi za mwamba mu ikipe y'igihugu mu myaka iri imbere. Claude Kayibanda na Darryl Nkurikiyimana ni impano zidasanzwe z'Abanyarwanda bari gukura neza ku mugabane w'u Burayi. Kuba barahisemo gukinira u Rwanda ni intambwe ikomeye y'ikipe y'igihugu, kandi ni ikimenyetso cy'uko hari icyizere cy'uko abo bakinnyi bazagira ahashimishije ndetse bakayigeza n'ikipe yacu, ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Dore urutonde rw'abandi bakinnyi bahamagaye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Harimo abanyezamu, umunyezamu wa mbere Ntwari Fiacre ukinira Kaizer Chiefs FC, Buhake Kelima Twizera ukinira Yuresaka Kisa, hari na Ishimwe Pierre ukinira APR FC, kandi hari abakinnyi bakina bugarira bazwi nka Defenders, harimo niyo mugabo Claude wa APR, ari Enzo Hamon ukinira Anglim FC, hari kandi Umurenga Fitina ukina Rayon Sport,
hari Uwimana Nowe, Imani Virginia Tech Soccer, hari na Mutsinzi Ange ukinira Zira Football Group, hari kandi na Manzitsiri ukinira Al Ahly Tripoli, hari Nige na Clement ukinira APR FC, hari Nishimwe Yunus ukinira APR FC, hari Kavita Fanuel ukinira Birmingham Legion FC, hari Ngwabije Brian Clovis ukinira Bluefoot 41, kandi hari abakinnyi bakina mu kibuga hagati bazwiho akazina ka midfielders, harimo Nkurikiyimana Darren Nganje FC Denda, hari Bizimana Jihad ukinira Al Ahly Tripoli, hari Mugisha Bonheur ukinira Stade Tunisia, hari Ruboneka Jean Bosco ukinira APR FC, hari Muhire Kevin ukinira Rayon Sport, hari Kayibanda Claude Smith ukinira Luton Town, hari Manishimwe Jabel ukinira Naft Al Wasat, kandi hari na ba rutahizamu bazwi nka forwarders, hari Innocent Nshuti ukinira Sabar FK, hari Gitego Ata ukinira Club Fevrier de Bia, hari Kagere Medi ukinira na Mungu FC, hari Rafael ukinira ZFC, hari Mugisha Gilbert ukinira APR FC, hari Georgia Kwizera ukinira Rhode Island FC, hari Biramahira Bedi ukinira Rayon Sport. Bakazaba batozwa n'umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Adel Amurish. Amahirwe masa kuri aba bakinnyi bacu bitegura urugamba rutoroshye, kandi igihe cyiza cyo kwipima kuba u Rwanda rwamenya urwego ruhagazeho ku rwego mpuzamahanga, kuko uyu mukino uzabahuza n'ikipe ikomeye y'igihugu muri Afurika ya Algeria, yakinnyemo abakinnyi bakomeye ndetse bakinayikinira Riyad Mahrez. Kora subscribe na share nimba ushimishijwe n'iyi nkuru nkugezeho, nawe wayikoze kandi ndagushimiye, we wasemo kuba ku muryango wa Hope Iron TV.